Patau te o folo fatu ma fatalo fatu le foi vai ngole Afiafi. Ia il mamalo le tatou atunu ile mapu mai ai fe au mga luenga sa fa pe ona fitai tunga ai ia lo tu soifua ma so matu wola ia manatu foi ia o se fa poponga nei o tatou por kalame pe ona masani ai ia o le Suluaulama ia wa fo ile mapu mai ai o le tatou atunu fe au sa fa pe ona fenga ai ia le foi wa ma se lua ma le sunga pule ia wa le fa tau tai o le tatou sa ia o tatou wanga ia tu mo le nei fo ia Afiafi ile mai ai o au mga luenga ia malo le ngalu luel nei yaso alo fata malo le tapati wa afal va yaso e la solulu nei luas fulu yulai ia lua malo le tawasa si tatu tunu tau pati ona fi au mga luenga ole fa malo ole fa malo la va ia mal tau longo tatu sa ngale mulo to fa ya tu lo ainga ole pese tau faila tatu Suluaulama le afia ya malo mo fi au mga luenga ia foi me um faion fa tino ne yaso ia le lo fole tu 11 no wa mai ya lao foi le aso ia lo na file mu o ma faufunga o me uma fa tino ai fi au manatu lava pe au to manatu se malangona ia ele o se malo se stangata ya fa so me le tato tua ia fa tino tato fe au mga lo ma manatu ia ua e uman wea fe au le nei aso ele la ma le la ina fe ngai pe ma fa fita uli fe ngai mga luenga ia au le to file mu ma le saunga le mu ia manatu tau me ne fa malo ia la to manga ngalului aluenga le malo tanga aluenga le malo nam tanga aluenga tu mooti o company ma pisinisi pisinisi el tanga tala vai se o fale o loi tua se o fili market la wala ke minge fata la ka pengal pa pi wales wala fa nga solo fa ingol vai aso io lau poloka le market fata wai lau fu fato ang lo mau manga ba nga fa pena fala au aina ia po fela fu le tal fata ine o pio ia le fili market fu le fata wai ia le ba nga mo fa pena io le fa malona mal fata lofa au fia ila tatou fata lofa mo tatou au nanga ia ole au nanga lango ino tatou por kalame fa malo ile mtanga luenga la mnium leipa o le tatou fale o loa le SOS ia fa pele instant papas instant koko Samoa ya lango mai tatou por kalame ia muli atu fa malo mal fa tai tatou Suluaulama ia ona ole tu mai ole tau au fa ona una tu tatou por kalame ne ya o le fa malo fo ia la to o sa fa pe ona anga ile ngatai fale ia wa fo ile fango tainga o ngatai fale ia wa fo se sei amole tamaftanga tamam tina ia le ngata fo ile o la to sa nga yute le vau ia wa fo nga luenga sa fa pe ona fenga ia manatu na wa nga mai tai malo nga lue malo fo ile on sai ia ile au mga luenga sa fa pe ona fita tunga ia lo to se fua ia malo to wola fa malo ile fa nau sa fenga ma o ngal ni aso malo la ba o mole tulanga sai fo ya o nga malo fa malo si o le taulongo ai ala Suluaulama ia faise ai o le Tapuaiga tamam tinal fale e fa pe ia matua ia fita tunga wale usulta yao ma to ki ma Afiafi to pena ina le lunch be un fa pena fa malo ya tutu fa malo foi matua ya mo le ngalo nga fai pe fa malo i Tapuaiga fata ala foi ngalo nga mala matua ya lo Tapuaiga tatu fai mo tuti ile ngata ya matou samone ya fa pe foi tatu panga ya tunu mau ya manatu ona o tatou taimi e ele tatou fataltal noanga nei foi Afiafi e foi ona sile fiel mamalo le atunu ia Afiafi o solulu taitasi ia fatasi mai ile o matanga luenga le puma ia wa foi nisi o fala loa ia me se foi o fatala noanga ia ole sile fiel lava le tatou atunu o nisi foi o nanga ia lo fa pe ona fa tino ia va enga matanga luenga le malo
ia manatu ia o le tātou wanga ia I mo le tātou whatalanoanga le Afiafi ia ona toi te liu mai lea whaawau tātou por kalame o le Suluaulama. And let the pan do the work. That's the kind of noise. Good afternoon, 911, Karina speaking. Apa mana umi babe la basi ambulance yang ai mai imo mo masih utama. Fea mama ia lo mau tan fa mon. Kisah soal apa le mele wala papa. Onga e afemela ia le wala afele ko mbale fo mole. Wala lang papa mo por wala lang papa lo na lua fa mon. Ole umia le taimi tau o mai whamatalanga I tūlanga le whali o loo tupu ai le whaalawilawi I ono whaatua iai ono wha o atu le au nanga Susuan. Ole ale address o lo mau te fa mon mole. Ole lua no avai road mo fo mole. E tu sai mal wha moe moe le malo I le whaingo ina o wala mal whaani marina o whali. O lea, ole a whaingo fia ai ono whaatino wha o atua o nanga tāu e maota malau I le taimi mana o miai. Ma e ono lawe ina aisa soifua I te tūnu nei se kone po 9 minuti pe atula I maini whalalawe whafua se I whapene. Mo nisi whaamtalanga, whaapsota I maira vai ngale puma ele numero lua tasi ono tastas. E whalofa mwhatala whatu le mai mo whaafonga le tātou atunu. Me sel ne vai ngol tātou pukalame Suluaulama ia mna tufo iwa ai manuia whaiva matiu te sawhia ngai mo le tātou atunu le ne Afiafi malo le tautua malo le ngā lurue so se tafor ke lope whaiona mau mai le tautua ma le au nanga le EFKS TV. Ia e fia fo il ne vai ngol le Afiafi o whalofa mwhatala whatu le o mātou whatasi laulau nei ia ma nisio sui mai le vaenga o mtanga luenga o ngā luenga whela ua inga mātina esi al tātou malo. Ia e peo nei ai ia le vaenga o fuafuanga mapulenga o no fuanga I taulanga. Ia lea leo o sua tuai ia le whionga iali mutau Christmas isi o muntafa. Whapea foi le vaenga o lau pasfale ia le foi o sua tuai ia le ofisi langolango ia tiri ana mua alo ali. Sui o mtanga luenga ia po whionga I ofisi langolango leo o sumai. Ia se tātou whaasofo I nisi o mta upu, le ngata morsi la fia le tātou atunu. Ia o nisi fo o vaenga o tautua mala o nanga o lo fia ngai mala mtanga luenga. Ia o nisi la fia le tātou atunu, o fia whaatalo whātu le ne Afiafi, ia I le launau nei malo so I fo mnuia, ia o roa fionga, malo fo ilo nsai, ia me se fo le tautua ino le tātou atunu. Ia, malo fo ile, so fo mo e lau sunga ile, a fia ngai, so fo ile nei aso, tātou pōtangama. Patalo whatu fo ile, pa whongwhonga Tapuaiga se tātou atunu o le nei vai o le Afiafi. Malo alfo lau. Ioi, malo lo nsai. Tātou tau whai wha malo. Malo fo ile tautua, malo lo nsai. Tu fo ile whai ngofia o lo tu whai walo whidima. Ia wale tautua ino le tātou atunu. Ia wala tu fo ile mtanga luenga o ngā luenga. Whila ua inga mātina ese o le tātou malo. Mnatu ono le tātou taimi, matwhasawina. Ia la tātou wanga ilo le tātou whatalonang. Ma morisi la fia le tātou atunu. Ia ana ia tātou mata upu tāu o le ne Afiafi. Lese me se whaasoa le mtanga luenga. Ia me se fo vaenga o lo nafa ma ofisi lang nei. Ia warsi la fia le tātou atunu. Amnato la tātou wanga I mo le vaenga le pe on whaatau to mai o pe mitonga luenga. Pe on whengai ma le mtanga luenga. Ia me so lufi ngalo e whaamanama mo le tūlanga le whaafonga le atunu. Tātou amata tuia I lau sunga ni mtau. O le te lata mai. Kalangang whaaloan? Ia, whaftaite le lau sunga. Ia, e manatu ia ua aso fo I o whai lava le tātou ngā luenga wha waule nei o le wha lauloi no ngā luenga. Ia, I masana fo tele ia nisi o tātou wha lauiloa le te meo whano. Ia, sa tau whamatala I lava ia le marianga tau wati na el nei vaenga o le nei aso. Ia o mātou sa man mai o nei tāua ni vai tāu tātou mtanga luenga o ngā luenga. Ia o tūlanga la vai pēmita o lo whapela o na lima ina le tātou malo o wāle saunga le numa mani o le malo le tō. Ia lātou ngā luenga mātina e whaatino. Ia pēla o nei eile nei aso māsa man mai ei. O le au ngā lava man whamoe po ia se wha I loa fo ia tūlanga I nei pēmita wa e pēa o sila fia. Ia ile so tango o vaenga nei elu. Ia tūlanga o ngā luenga o pēmita. Ia pēa o na sila fia, ia o le whatau tonga lava ia o no mana onga ia I tūlanga o ngā luenga. Ia puwati na I fo I lalo I le si futula fono nalo whatina ina ni tanga luenga.
pena yo o ilo atina fatin na ia no tino ala tula sa malemu ia ole maawaila male so na atili foi ia ona e ia so tanga o macho ngalu e al macho tatonu ia le ia manino la tunu ia la to sila fia foi le tau so tanga nei ma be mita nei ia ma ese senga fo ia fa pena ia le taimi male tula foi macho tatonu e tera le malu tunu ia pe ma wot pe mita pu ma pon male tau tina pu ia ona le oile le is macho va no pas vale ia po va no fa ia ai ese vanga ni lua e uia tau fena tai tulanga o vaenga mo e ma oti ia tulanga la tu ta fa yo i le longa o le marianga tau watina ela la fai pe sa fa tsala ka o no le so se taimi o sa no fo ele le suna tili i le tulanga le pe mi tau no fa o le vaenga ia tato tanga luenga do e o vaenga le pu ia o la tonta fa ia o le society na e lava e Afiafi fa mai no fanua ia po sami po wa pi o vai no mai mana mi la le mani na tau watina ia po le development consent la le puma ele ngata mai lai tu la mo sa na lawa so na e o foi tu la mo ili no nione o le tanwino ngata fale ia e me se foi ia si foi ia tina estele e Afiafi ia le suaino wala mo tu no pena ia pi o vai no mai e tilo i le mani na nei ona e te tau i le vai man fata o tonga foi el tato mano e te tau ona mauti noa le sa male mo ole ele mano fuanga o mani ai le i fatino ina se ngaduenga i nunga o fanua ia po ele ole vai ma mau tato malo na vai tau ia malu pupuia o tato ele ma o tato si ma ai le mai sia tina e fatino ina ia awani po le si luas folo lima suta sanga mana ia wa matua fia se no fanga o no sia tina e fatino pila ina esa we jono tato maria tato tina e le na puma ia le la o tato o tina e mala ia Afiafi la wino leone ia e ilo na tulanga ma fianga ina ia mafatau lima pude ale matu te whangai ia sustain ia mawhatau ni mal whangai no o resources popuna o ane ina ia mautinoa le si limas putau sanga lumana e maua pe e along whanau lumana le manui o lo tatu i tine a wane i pe wala ula u i o whapena o na leto e maua na puna o e fo ino whanga wa elina ia o tunanga i ele mawhanua mo atina ia o pe wa o tuna fo ina fo ile ia mo ini lua ma be ia e pe o fa pe na le va ia tato vaenga le ne ia fiango ile mai atina fatino o le ala le ilo mai ia vaenga ni ina ia nga fatau di mai na fanua ma ile lumana ia aulia ia no fa na lumana manu ia o tato ia ona ia lo ma fa pe na o le to ma ia pe o le ala le mai tonu ia talsa ona o le temi nei mo le sila fia pe o le falu fe sasi le mamalo le tunu pe manatu o fale ale ona temi nei pe o fale le talo sanga pito sili o le tele i le mato fo ia vaenga ia mesi fo ila ma oti fo i vaenga so mati o le masalo po le ono su paseno tau sanga o mo pe mito fale te tele mo vai e o bila wa ili manatu foi le o duplicate po o tasi pe mito o le wa ai pe le masalo atu tini ile tulanga fo le pito la au ala tu e tino ile ona tu si mo vai mo le fale le o la ia mato o le vai nga ia e tilo i puinga o le ma no fuanga ma tua oi ma vai mo pena ia ele fausia ina se tula no se na venga ina o le vai ngala e mai ala ona kidia vai ma io ne faccio se lo le si vai ngani o pasfa ia si aki umala tula ngale mi fale po sa ngale bu ma tula mo pena ai pe wa tu sina ma fa ma tala ma fu ona o le tele o vai nga ia pe o manino le
ia e pe nana umon tapa pe mitane matu wolo adele i fai ole siva na tawa le ona e uma ona kidia fa no matu fo i la suba tato tano le fa no ole tele ona la ve pe so ia fa no mi sa lo to e fai ona manino yo mai lo meo fa no a tsamo ese uma e ia tu langa o ilo le leia tato officer le po la to ni o ia fa a fa pe se matai e tau na mau tinto e au le matai dia portangata le la fa ele fa no le o fa tinto dani ia mai si mai ia tu langa o le po le di tau fa ma si ko e tela na pe fa penale se ibo mala ki dia va le fa fo manager le ngatan kia le ulo fa no po le ona po la to mai ya fa e on fa pena foi le ona ti le pupuina fa si si ma e foi le ata le wa mai na venga pe ai me sai tu la ngai fa tu la ngai no o da to fa ngai na ya tu la ngai i mo ta mala o no pe ta me le so ta te le ya ole ma mau fa tu la ngai no o fale mai le tua oi ia ai me se foi o me foi no o fale le ta o tani fale ta mo pena ona a le fo foi na vai na ni mari e a fia is tua oi a le fa si ai na vai na ni e a fia foi le so foi le tua oi pe le a fa si ai na ia ma fo foi na le tu na nga na ia pe o le wa ta wa ta me atu si to fa ma no o fetu la mo so ta ia male manino fo io le mano le tunu fa mai i wingo pe mita ne ia e mai ala ona ki dia tu la fa no pu fa session ma ia e me se tu la mo ta ma ma this structure so la fa you know ia ona mato se tu lo le mai ona to la e to mai fa pito e ilo le sa le mo ia le sa no le la sa ile sunga ya tiri isi uma technical aspect ele o el mato man malama tai le o fenga lo fisi lang ato no le o tala fe un le fa solo ngol tato fa tal no o le tato te alo fenga pe mit tato amata tu ile puma ya tato se tu le pito la o le sunga lo fisi lang o ya tiri ya me so fina ngalo ile o le o mai a mai forsanga al vaenga o le puma ia ile tulanga le pemita fo ile no foanga mal fa fo ina tato se wa tasi le vaenga esele nunumi fali male fainga o pemita ele il ma fo ina lo tato Samoa ile fe se pemita o tama i fali le ngol fali la ititi ai lunga mo mesmo ai mai se sa noanga tili le vaenga o lo na fo malau vaenga fa mon tai mulia tule fatai tele suma papenga yo pepo kalambe ole Suluaulama ole ya bano tau wa mapai ko I ona abatu se paso ole vai ngol pali ya mai lem tangan ngaluenga pela wa inga mati na isi mule sila fia ko ele malo ole atunu le tasine o nanga o tatum tanga wenga ia o le wa mai ona policia tu ele pionga ya limtau ia le la topo I mata fa yoi o lo fatino ina tono matum tanga wenga ia po le la to waenga e o la o se fa opunga pa ngopie ile peso soania tu ai po tato po kalamele ile ne Afiafi ile vaenga fale ia portulanga fo ile o pe mito fale ia o le vaenga tonu lava le e patino iai o le matum tapa ioi o le muli ta ia le ia muli sila piel tato watunu waloa tau sanga o patino ina le au nanga le o le fa malo sia male talo sanga ina o le malo le tunu ina yesu mai le ile mtanga wenga pol ofisa e au mai e pitu ina mai ia pe talo sanga ina mai fo I se pe mita mole fa tananga e tu ina atu ia pausia ai ia atina e o pali ia mortira pia le malo la tunu o mato fa nga ina le upula la tina
ai ole mole le upule ole atina e au fai ai ia fale ona ole vai ngo fale ele ngata na o fale ai fo isi atina olo o au fai te tono le tato National Building Code o le tato tula kono fatun tono e o atu ia le mato malu si anga pe mato te mo omia ona su mai le malu la tunu e tal sanga ina pe mita pe a matana pe a fofoina ia te atina o nisi nei o atina ele oni fale o lo o Afiafi la le mato ngaluenga po le mato mtapa yoi e iai ia awala lau papa e iai ia tulanga ia mo ia isi atina ia mo civil works po polo ke te talingalu ia tulanga papena ia isi atina e te tele o lo o fa e te no tatu e mo mia la ona a maton fo po ina ngaluenga nei e mo mi ona tal sanga mai le tatu mai ngo fale mo te pe mi to fale ele temi nei e o lo o mo mato fa malo sia le talo sanga ina ele mamalo le tunu le tapa mua o le malienga tau atina e pole development consent il fa petania mai le mato vaenga lo le puma ona au mai e la ia o le talsanga e mo te pe mito fale o lo iai foi to tono tato tula fono fatun tonu ia nisio atina e po onisio fale e le mo o mia ona talsanga ina spe mita ia vai tele o manatu po ima mapina ngalo malo le tunu o pa o atu mato ofisa e fa pe o ai tama i fale o mako aku e pe o atu po au pai ngal venga ta o pima ma failo ate ta ona tu ina maile le tau sanga mo pe mita e o lo o yai ia pe on failo atu o lo o yai ati na e po fale ele mo mia yon tar sanga ina pe mita o fati te inga o se fale o tulo lava ia o fale ia pena le pasa vili ia ele no foia ele ese ainga ia po onisti ia ele mana mia la ona mai se pe mita o ia fo isi tama i fale fati te inga o se fale o lona tele e lalo le o le se fulu mita fatafa ia pempa yon fa nga ina te waini o loa tulanga fa pena ele mo mia la mato se tal sanga mo te pe mita tulanga fa pena ele na o ngaluenga fo po ni fale fo po ni atina e fo e mato te mo o mia ona tal sanga ina pe mita o lo ia ini so ngaluenga o lona patata inga ia o te fa po ngai lo maota malo lawa ia po fa alele o lo maota malo lawa mato te tal sanga ina lava le malo le tunu e su mai mato ofisa ia ona mato fa mala mato po lo tu langa pa pena malo fa stai o le tu langa le manuele se tili ole peolena ta ua pe fa mama fala le fale no foi el tangata ya sila foi ni vai ta e isi ainga fa ngat fale on no foi ya por fausia for fale to ngala titilia mesia ta tala man fa lo ila to vai ta ma ainga e ye se vai ngol tu la fono e no ai ila lo le pe mita mo fale to nga fale mo ila to uma awa ele si ainga na fa wasin fa ala no foi tangata mesia le ngali mesia la fana e isi tu lang pe na ila lo tu la fono fa mo le e no ai pe mita fale na tai la stuma ole tu langa le e mato te wa ai foi la le tu langa na a tu la upainga venga wa ai atu lo wa pa mai le fale ia pe sile tu poila ia po le ale fa nga ai no le fale ai fa ilo mai o le fale no fu ia e pa tu ai na poila la upainga venga ia le malo la tu nu ia e mo miona tal sangal pe mit pa ftai le lo manino va nga le de ngatal va nga la fionga ya limutau ale fo wa mana yel fa mani no nga tili ole va nga lo fionga i mal pasino nga watina ba le umanino ele ngata i fale ai o lava isi atina e mo miel pemita o le va nga la le ta wa e mo mi so no fina ngalo tato se mo mo va nga le puma wa le pe va to pe o va nga la fionga i limutau le amata tu
o le whainga o talo sanga ele ngatai me mo o mia ia o afo in wha mau maunga te tau ona su mai male malu la tunu pe a whai talo sanga ina wha mole pe whai ona wha manino le vaenga tai tele la vela so cha vo il fasili le fingo ta sia le alu cha tele lo fia mai ma cha chom changa le na mis fundi vai io o mia io mo mia mo le cha sang a tonu fo io ta sinia un tulanga e pe o foi bi fa una cha ia le malo nari e fa ia cha sang ia bi ono tulanga io va mo mia ai e ia la ma to to la lo le ma ya awani ngata ma sa le vai au te o le vai ma mau ta tom tangan a to le fa mo ngam fa tananga la fa pena ta sana ina e te le o le sama le mo fa yo na va to se vai vai ngam tangan mo mai le sama le mo la to o le vai nga ya le puma pe fa o le pe no cha so se ta sana ya fil fa mai no ele so se atina e fa ma ya fil fa mai no ele ma sami ma pena e mana mia la ia e ma sanyan ma tapa e mai ile patsa malben ma tsa malben ia por ma manu fo de malben la por wala ala si e mo swa te o fa do ma te bu po la lava te na tina e o fo ya le tulang o le tanwino le sa e ya ta e mo le tanwino ba e mai la tsa fa tsinia na ia e ma tu tsa pa fo ia le vai ma tsa wala le o pe po fanua ona pe o i manacho le mtanga no e tsa ona mautino o ia le mani nga tanga tsa ona le fanua ai li fa tino se nga mai mo fanua ia wa ele ya sa mai fa yo no fa se nga mo ia pe o afa nga lo nga tsa tsa fi tanga tsa ona le la i jo fa fi tsa li pe ona ia i fanua tsa sa la la foi la le ma tu fa malusia e tsa ona sai ni le sa o le ainga i pe la vo fulu sa ia tanga tsa ona ia longo sa ni sai ni fa ma ni ia tu la no o le pe pa le la mai a fai foi no foi le sa telan ma tu tsa sa nei ia sai ni mai ma tsa yo lo ba ia la o le telo ma tsa sai ni o le telefone na ma o le telefone na o le lava ma lo se tsa sa na wai e foi tsa ni wa o sai ni si le sai ni o fa tino fa le si ta office e bi fa penale le na ma ta se na va na tsa wa ma tu mo mia e ai tsa tu la e fa fita uli o pulo fa e me sa o ta no pe fa no tsa sa ma fa no fo ia le la lo le public trust le to tele e au ia e ma tu tsa sa me tsa wa ona sai ni mai la to ma e au ia e le ma la le sai ni mo ia ai fa pena ona mai se a fe fo ni mo fa so ia tsa sina ma fa ona mai la ngona wa ia le o tsa wa le atsa nga wenga ia o people fanua e tsa fa una mai ia e tsa fo ia e le mato pe fatu e mato fo e tsa fatu na to e mato te tsa fo le malato o wani fa pole a fai la vo ni va ngo pole ile mau su mai fai mato fo sa ni te fatu ia le tsa fo da ia no mato fi e no mato ile se fi te ne te le nga ruenga ia nan fa tsa tsa pe nga ruenga ila no fo di mas fo wa fi no na tsa wa to pena ia na se vai na so ni lu tino pensinda ia wa nga ruenga mani mo se fi le manga tsu ia si o le mato wa ia nga ruenga tsa wa na si e fenga tsa o le mato fa ia se fo nga fo le ba provina se nga ruenga ia no mani ma se tu la fo na si ma va ia wa pe e la conditions fo le abil mari ia e le fo no fo tsa lo toni ia e tsa wa na mautino me sa tu la ia pe isi vai ka tsa wa ia mo se fi e le macho pe pa na e tsa wa side plan ta sina vai ka tsa wa pe e ba sa ni no macho tsa pa lo fa tsa na o le tu la o le location o le potula o lo ina nga ia ma ni mangalo ia ile na tsa so sa ni ai macho ile fa ngo fiona sa idea te me la to se se ia e fa pena foi ona macho manino ai tula o le no fo nga ile ma si si ona ia
ia pe o tasi na mai ta wa e tūlanga fa pe se vai tafe e tau fai lopo ngana mau man vai tafe ia pe fo o tau la tai ainga ia bia o ainga tua o i fa pe ia tasi na mai ta wa mo se fele man tunu aftai alo la fa uma tuia ofisili manu le se elo sa ni mtau o le vaenga fo ile mana tula tunu fa tinu si le tai tai lo me el puma o le a se ta ua o le fai o le pe mita e te tau ai ona una ia le tunu te tau ona fai lau pe mita o le a se vai fo ina le mtanga luenga malvaenga lo ngafa malvaenga le il tau o le fai o le pe mita o le atina ai lea e le ngata mo le temine ia alfa solo tu isi ngatu plan awa fo ilani fa salanga e mafai ona tilo ye ma ye le si ainga tau fini to matua ai te fa wa e fai ona sa no le vala le tau fa manu ato no tau fo mo si mai na tunu ia e una ia fo fa tino le pe mita mo le tina fa mo le limta aftai tai la so le tau ai on le sili e le si fa ngofi ai o le tau o sili ni o le tau o le o tatu malen tau wa tena mo o fa tu la fono ina fa tu mo tatu na le ia lua o ele ngata o fa tu la fono ina au mo tino o sao ato toa mamali ato tangata e au le fanua le la fa tena o le afausia se ngaluenga na langa e no tupu le tato ngaluenga ni pi fale ango tele ia ele mana tuna me se tangata le faula ngalu e mana to fo le pi tato halu boa e ona i fatu pe ona esa no ai e afia na ile i se ngaluenga stua o ina va ve alu so le wa fa ngaluenga le wa afia ma to fa lo tafe mai le vai wa solo mai le pala o pala maga pi o le taimina pato ala no na tanga le ta wa mai fa mo le pen fespe mi tso ga le to o le wa ko ga e o afia ma mai nga e la ona pato tato pe mi tso ni ina ia pui to o pui ia masama le mota itale ona na e ia ina nga la mo pe tu langa e mo ba mo foi ba fausi mal e me sei no fonga foi e la pi tu mai lunga le sin fanua le si ainga so e la ngai ma tu ta bo fa wa ta mata le bo ma ta ofi e la na le solo mai e ngai wan so e solo le tono fanua le si ainga le tu ia e li fai mo fio tau fo ino na pa vital la na ma ta wa yo fa be mita wa fo ia va toi fo I pe na sa no voti e fa insinia ina ma le fito mai ma to mai e la to te fa to ina i nga fatia o le na to nga fa usa e ta fia ini me no ma tu mai e o sa o le ma lo se si ma ma e fa nga ina ia po le ma lo si o mea ma pe ala na ma tu le fa tu nga le tu na ma ile nga ta fu ni na ta o to mai tu langa ia ta o tu langa ia pa ai o le si fa te no fa ngo fia mo si fia na tu i lo na ta o le fa usanga o menio septic tanks po fa le ta o ta o ne e ma mai e vai o le tele ia lo sungo fa se ana ele ngata wa pe wa le ana o le fa si ai mo le mena va tu a fa ma tu o le na to e complain na to so le va tu fo ia va lo le vai va tu ko mo no ia ma pe na ta si na ta ia le fa pe ni tan e si po le a to fa sa no tan ne ma ne e se foi lo to la te to o e pe o nai vala ia ma tu fa lo e vi fa le amo e ai te afia no le mai sa tina fa tino no wa si che qua per fespe mi qua o le ma ko afia mai ale ma dogi po sa le vai yo tu la fa pena e pe le tu la meta ai fa salanga ai fa salanga fo ia wa fa pena ona tam fa il ta tam tanga le na ta fo ile e o e fo nei pe mi ta o te fa le mai e o ma tu te fa le mai na ona ele na ta pe le o sa fa tanga tu na mai tu ya tu na fa tanga fo ile
ese Suluaulama ese tangata sa inyo ia pio se fai uma tu watu magenga ai le tangata sa sa tangata mai ia pio tasina vai mai afi ia matama fai o falonta ia la tau fe toala fai ia pio kamalanga ki o te fala idea Maria na tawati na sa tu le ia pio tamana ai me se ala e me se pa la lu i mai inicio lo fase se na me se ola i si tu pai era o family le garbo e pio de mana e fai go tu pele o se fi o te no te isi vai e no fo vai su le ati o le mana ia o le vai ngale nga fam la o fio elena o le tanga luenga lo e fufunga tulo o la e man fa nga fu tua o e fufunga lo tanga luenga se atu ia tili ia se mai nga fo e ta pena ile tu no pe fa tal sanga ina le tu tau fa tino ngor fale malatina e fam mo ta ele le tu mo facilita ua o tu langa le I tatu tal sanga e tu ina mai ia e o lena fa ilo atu o le si a vaenga ta ua lava mato te mo mion tu ina mai o le malienga tau wati na e watu ina atu ele tatu vaenga le o le puma o le lona lua ia o ata o le ngaluenga a tu si mai ia au mai ia ata o ngaluenga o lo o lisi na atu I lunga o le mato pepa fa atumu o le mato building permit application form ia le ia ata ia mato te mo mia mo le whapaingo ki ina po ia le silapi o le malo la tunu e talsanga ina mai mo pe mita ia o le e le isi mato requirement po le isi whaamtalanga mato te mo mia o te whaamauninga lea mai le insinia o ata ia watu ina mai o mulu ta ia le tato tula pono whatuntonu ia po tato National Building Code o le mato whamauninga la lea e mato te mo omia le tu ina mai paatasi matau sanga mo pe mita pe apa pe lea o se pale nofo e punga pale lua ia pe tele atu po eniona punga pale ia e la vea I po ila ia tina e te tele wo mato include po wa fa ia tulanga ia pe mal matapua do falsa o ho so falea onga o atina ela po fale umana mato te mo miona au mai tuina mai ia le te fa maninga le mai le engineer ia o le wa talapia ngai ia te tuina mai ia pe po ion fa ilo atu le a pionga ia le mutau ia po le mato pi ia po le tupele tongi mo le permita o mato pi solo o ia temine ia e amata mal selau 50 ia faso solo toila ia luma ai paiona o avanua le ofisa paiona longo mai fa tai mai ia tulanga ia pe apia ia ni pesili po ia pia malama ile calculating po le po tulanga ia mato fees po o tupele te tongi mo pe mito fale o le si va engol pesili le fasalanga ia te tunulo manino ale fa manino atu po ele tunga po le pionga ia di mutau ia po fasalanga ia o le fa ilo atu ia onisi na fasalanga ia le mato malo si anga e fa alea nga ina lo pe mita lo watu ina tu pe fa pe wa watu le singo e se a folding or fa le wa fa mai ma tai tu ina mai ya mato ia le nga tai le ia o ia po ia e tono le mato tu la kono tanga luenga lua fe male lua o ia ina fa salanga tau tupe o ia tono le mato tu la kono pasana ina ia ba lo fa tai wa mali fa fonga ngala tunua mesel ne Afiafi ia le sauna nga matango fifo e alu sunga ofisi lang ia tu sort fa mani no le vai ono tato taimi ni lava lo fonga lim tau pe si vai nga o fa so ai lim tanga luenga ma se la ro pitola ma no mo tato ma no ia si vai nga ta wa le fa tai fo mo le ma no
e le mato to la foi le malo tu ya oni fata ia lo to pa ia e tai me la to ia mato wa se singa la nga i tai me wa to le ta vale le MWT ai ia ona to la to le ta vale le MWT ai to ia sia tu le stai ona la to mata vinga e wa tu pune va na ia ai mo se le fie le malo la tu no e ta wa ona a foi ia se singa tona ale ta se tona lu asia singa ta ona ia i se tina e me se tu na fan me se la vai ia pesilia tu ila fa ia se singa ona ele ngata ole temi momo e fa ulu mai tu ta sanga ma tu office ona what to do na se singa na se vai pola ton ma se no fa pe ta fe mai no fa ia ona mai ana na fa na bawal pe mit pon maringa ma tu atu senati to la tu fone se singa o le tau na se singa foi le va tino le na sungati e au tilo i lona tuna ma fausana mo tino pira o tawati pe o matasi le ata nga banga na mai man melo fausia pe o vai na ye o woni fa te ia le malu le tunu na be ia le na o mai se vai mo pasi le e tau na ia se singa na sto e ma fai ona saufia ma to mon ki lir fa no ai le fai ona saufia le sunga ti pe fa we se na to fati e se tu na non malu ia manisi foi tu la mo afia ia ele ngata foi la na ai fa au pe se singa se ia mai ona ele ma to me ta o compliance foi le no tree foi le ma to ma pe sa e asi pe ma ele ngata i mauta ia fale te telefone ma ia se pe bul ia stages of fatti no na ia pe ona i vale ma tu fai lo to e tu langa io asi oni fatti ia le ma na tu i tu langa pe fese ai fo fa pe ma io ona sa ma pomba pa sa no ta fa dai ese stages of o le stage mo fai na sa fia pe ia e te me la tu se o le tu sa e na la e tu langa na e tau se fia le malo tu pe ona i vala ia ma tu te fia fai no pe ia wala na mo la tu a lo fa tai ia ma lo sa no ia lo afionga ma lo fa so na tu fo i wa fa fonga ma wala tu no i le tau o le sumai le ngata il vaenga lo pasfali fa pe fo il vaenga fo fuanga pulenga no fuanga taulanga pol puma ia o nisi o vaenga o mtanga luenga o ngā luenga whela o inga matina ese tātou malo e tā ua la lato faso mai se la vali tūlanga e peo nā whea tātou whatanuanga o le whainga o pe mita i le ngata ia tina e mga luenga unga i le tā ua fo e le whai o pe mita o le ngā whaftai tele ia i lau whiunga lo fisi lango le mtau Christmas se montafa ia whapea fo ia le whiunga ia tili anu mua loli after tele fa no ino lo temi taua telo lo to no ne fiafi fa vanga lo temi fa so wal fa fonga anga le tunu sili fa after tanga wenga mai lava le fonga minister lango fo lo ofisili mal pa iole tanga wenga yo no fato after to mala unanga wa to ino tato tunu na tu fa fonga mo tato tunu a le sili o me uma su e faila o pe mita ona fa tino ile o la unga wenga e ia ilo na taua ai mana tua e telefo ia unga luenga e toi fai ono o lo leo staia ma muli ta ia le fautuanga mtanga luenga ina ia fatino penga luenga tele penga luenga la ititi ta ua le fai al pemita ia a ua ta walunga toi foi matato fatata noanga ma le matanga luenga nga luenga fela wa inga matina ese pe ona i vaenga wa sumai mo le sila fiel tato tuno le lato ese atu sunga afata ma le vaenga tato Suluaulama e wal fa wa wino tato proclame mai ma to nei no telena le Afiafi to fa sai fu se kuri masa ka vale ngal mo ai mas ni bekeli fe fo iso ke sa usa oi bekeli e ka ura pe e a fero ka makau e fa sanga kule pa ke sama sama na mai ka e a fero la ngavane nga o wanga i pana la ka sole mo kwa le vale o fiu fa ka dia ku e really uso ko fiu su me ko fa le piko ule o ko su tape na ine le malo se fu fuanga taua ya la le fa mo ino awala ma le fa numero ino fale awala fa fa mo fi ino fe inga mo malo le tunu ai me se o nanga taua i taime mo mi ai ele si lo la go inga le ai no slow right very fast
Mafia mawali ngola wala man ngumelo fale umar case. Mo ni si Faamitalanga, Faamisota mai vai ngale puma ele numero lua te siono testas. Toi tali mai tata por kalamel Suluaulama le vai ngale Afiafi. Ya na mo mai tata watunu. Tata fatal noanga. Pena fita tunga ile sunga ile fai au ya ele kana le difano. Ya fa pe fo isui o tata tanga luenga fela wa inga mga luenga tele malo. Ya le fionga ya limtau ya fa pe fo ile fionga ya tile na mua. Ya mo fatal noanga le Afiafi. O vai nga tau tau na silfia. Ya wa fo nei vai tau le soi fuatia. Mana ya fa so. Tau al fai ol pe mita. Ya wai ai yeni pe fe por ani me ono tup. Ya ana yele pe mita e so ni fo inisio fitam fengeta o mai pe ava pe ini me fale ton. Ia le manatu e te me manatu fo ile fata. Si di mga omia nga me fa ka ko fa. Fa ko ai lo ale ta o le pe mita ina wangi te mai matangi fo apa ula lo fa. Yo. O le winga le pe mita fo ile ia o le silan sanga luenga. Ya po mau salima mau tu le fale. Io na fuatanga ese. Ya. Ina inferno malo si tali le mafui e male fama va nga fa pena. Ta ua la pe mita. Ya o senga luenga fo ia nga ia tu le pas fale fai. Ina ia matua le leima ato tol fa tinona nga luenga le au kamuta. Sa le ia sa nga fata. Fa ko ai lo al ka o le o la upili le tonge la pe mita ina wangi le fa le mau tu ma lo silfat. Ya. Ya wa le so pe mita fa lo nga luenga a familiona lo fale. Ai sa le matangi mal fa la fa na tua pa ulan. Ai fai fonga ele I kol piliki. Ba fale tonua. Ya al fa so le Afiafi. Ya mana tua lo sa am silfia ta tu tunu. I va nga fo yo lo au nanga ta tu mtanga luenga fela wa inga mga luenga tele malo. Me se la vai me tau pe mita le na te fai tino ino la watina e fa pe foi lo fale. Ya mana tua no le wala tanta to ngalo. Ya, mana tu no to sanga on tatu o le tatu sauninga lo tu nei foi vai ngole Afiafi. Ya o tatu tofi ya le sunga ya Ivana tui ya o le so sonia le kale sia fakasa ya mai o I sale sa tele o tatu tofi nai le Afiafi nei. Ya mai mo mai tatu o tunu inisio fa fi fianga fa le nganga pespesenga fa le nganga. Ya talia ile time o tatu sauninga lotu mol ne Afiafi.
whawhiroa i atu ratunu pele o Samoa. I le mai ai fo i o whiau mga luenga sa whita i tunga ai. I le nei fo i aso. I le alofa malanga lei o le atua. Samoa, tātou tapua i atu i le atua. Awa o le atua, o lo ngalua i totonu i ate o tau. Na ia o tau loto i mea i fina ngalo mali ai o ia, ma ia o tau ngalo lue ai. Tātou talo mole ngangapa ia. Via la vale alofa malanga leo la wafia o lo mātou atua. Wau mai afi au mga luenga sa whita i tunga i ai lau whanau. Le ne yaso lo mātou tamaa. Nala leo mātou sa ili atu i la wafia o le ne Afiafi. Se o mātou whaafo i le vi inga mal whaafitai. Wata tau mauno mea lea mō la wafio lo mātou atua. Le ali ie, e lei lava sa au nanga atu atoa i ate i mātou. Wana o loa nganga sa lava. E wha atu atoa ina mea mātou te whaia. Male le iai le ali ie, tapua inga lau whanau. Ono Iesu ke riso lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amini. O le whaitauina la whianga paia lo tātou atua. O le amau atu si whaitau ma le whianga inga fōu. E tusi a Paulo i le kale sia i Filipi ano mta upu e lua. O te whaitauina ma le whai upu e sifuru mali unu. Te whaangata mai le whai upu e sifuru mali balu. Whaafunga maia, whawhianga paia lo tātou atua. O lo tā awhia o taule upu o le ola. E whai ma mea o te mita ai i le aso ke riso. Ina ua o le mo e whaale au ngā pe ngā lu e whaale au ngā. A whai fo e whaamaringi ina lo toto i runga o le taulanga. O leo whaina atu lea, o lo o tau whaatua tua, o te ori ai. Tātou te ori whaatasi fo'i ma o tau. O le mea lava lea ia o tau ori ai. Tātou te ori fo'i whaatasi, ma. Whamania mai lea tua e ala whaangolongo. I whaitau ina o lana whianga paia. Ia tu mau pea tiara na vi inga. Nei, maaso umalapa. O le launga le sofa malo le atua tama, le alo, ma le anganga paia. Amene. O le amaua le matua ma le tusi sa tātou whaitau ina. Filipi ala na mta upu e lua. O te toi whaitau ina le whai upu suma leona whai maa tātou matua, whaafonga. O lo tā ofia o taula upu o le ola, e whai ma mea o te mita ai i le aso o ke riso. Ina ua o le mo e whaale au ngā, penga lue whaale au ngā. O lo tā ofia o taula upu o le ola, e whai ma mea o te mita ai i le aso o ke riso. Ina ua o le mo e whaale au ngā, penga lue whaale au ngā. Tu sai mala au tu ora vai aso o la matinga. Ala au tu ora Afiafi nei. Ia fa sulu atu le mala o le ali. Ia fa sulu atu le mala o le ali. O sa Afiafi ia o l'apostolo Paulo. Au iai tonu o pui Roma. Rona nau ta inga lea. Olona fia foi lea. Olona oli foi lea i le ngaluenga le atua. Sa whapena na whea ngai maia. O le kalesia Filipi, o le kalesia sa whatuina le Paulo. Ilangan malanga Missionary. Ona lua. Sa whapena na lato whatuina ai le lua e kalesia le tonu le atu Europa. Le e kalesia lea i Filipi. O le kalesia o tupu maula. Mo whapena no lato whasusulu ina i pēr le malama o le ali. Malato soifua maula ai. Lala leo sa Afiafinga o la apostolo. Lala lea o lona Afiafia tete.
E ui lava lo i tono o le whale pui pui, i mea ti ngā o le o langani. A wale ma whaina tāu whiero na fia fia. A alona oli ala le ngā luenga le atua, o whapenana su suluai le mana malama. Le ngā luenga sa whaapea na ia whita i tunga ai, le tamu whainga ma le ati na ina. A ole wa toe whasusulu a tidi e Filipi, le ngā luenga. Nei e whapenana su suluai le mana malama tele o le atua, e o mai lava i asu nei le laulangi a atua. O le fiafianga tele le apostolo le o iaira o iei tonu o Filipi. Alo whapenanga ngā lulu e pea Filipi. Ma le tali tonu o le atua e ana le ngaluenga. O le atua fo e anga le malama. O whapenanga na whasusulu atu e Paulo. Whapenanga no lato ngā lulu e pea ma le fiafia. Ma lato whaia e pea ngaluenga le atua e le au noa lea. Lala leo sa afi o le apostolo. Lala lena ia tusi ai le tusi le mai tono o le whaipui mai a avatu. I le ekale e se Filipi. I nei mamole atu ai longa anganga whaafetai tele. A olona anganga fia. E ala lea i le ngaluenga le atua. Ua tupu maola ngaluenga le atua. Ma ua whaapena ona whaali le tono Filipi le au nanga ale e kale se Filipi. Ma o lato whaasusulu tere nai. Le malama i le alofa, ma le anga lei siri ese o le atua. E le ngate tono o le atu Europa. E whaapena na whaasusuluina pea. Le malama lea o le atua. Whaapena ona sulungi ai le lalulangi atua. E ui lava la ona o ti ngā mawhaita. Sa whetai ai ma le kale sia whaapea le apostolo. A le anganga fia ma le anganga whaafetai. O loo whaapena o na susulu tele. Ma susulu pea le malama o le atua. E ala i lana tala le lei. O le whiau leo le tala le lei mo tātou Samoa le nei Afiafi. E tali tonu fo i sa whaapena ngā luenga sa whenga iai. Sa e whaasuluina le malama leo le atua. I le atu nuu. Ina ua sulu atu fo i ofisa. Le ngata i lea. O ni mea fia malama ai se o tātou watu nuu. E tali tonu le loto man mawhauwhau. Sa e whaasuluina le malama o le atua. Sa whaapena o na whaafia ina ilo o tātou watu nuu. E sulu atu i mata upu e fia malama ai. Ona o Yesu. Amini. Tātou vi atu le vi inga o saunia.
mātou ifo matalo i le atua. Via lava lawa fio lo mātou ta māsi siri ese. Awa o lawa fio o le atua alofa. O le atua o le leo soifua ma le ola o lau whanau. Pe lava na e whaatino ina le ali ia i lo wha maoni i le nei aso. Ao whenga iai sa moa i whi au manga luenga. Ao lawa singa ese. E via e o mātou loto ma mātou whaapetaia lawa fio. Ona o loa lofa ma lo lava ngali leilo mātou atua. O whaapena na whaataunu ina ai. Whi au manga luenga sa moa. Ai le ngata e lea na ia mātou whanau ia o onga. Vi ia lava lawa fio lo mātou atua. Wasa whaapena na whaatino ina le fia. Mare oli moni mai lawa fio whi au mga luenga o le ne yaso. Le ngata e lea o tiutang whaipa. Sa whita i tunga ia i lau whanau lo mātou atua. E vi mātou te vi ia e pēr lawa fio e whaavavau le ali ie. Ona o loa lofa lo mātou atua. Wa whaapena o na whaatino ina ai. E ala le mālosi. Whaafawina mai lau fio na e fōwa i a te i mātou. A se o la fōu. Wa whaapena o no mātou maua lo mātou atua. E ala le mai lau fio. E whaataunu ina ai o mātou mana ona. Wa whitai tele lava lo mātou tamā. A wasa whaapena o no mātou wia. A wala tele pape. Sa tau mate fo'i, pētua mai ini a, le nei aso. Ai vi ia lawa fio o mapuane sa mo i maota malawa. A lo whaapena na i pēa, lo wanga lei lunga ia te i mātou. Le mātou te vi ia i pēa le alofa malifili e mumoni mai lawa fio. O whaapena o no mātou ola i pēa, i le aso, ma le aso lo mātou tua. Whaftai moa whamunianga ese sa e whamanuia mai ai a Samoa i le nei aso. Whapena no mātou whaunga ina lo mātou tua. E ala le i lo wanga le lei siri ese. O lo whamaoni le ali ie, whapena na e lawe ina ai i mātou. I le anga mwhita o toi whanga nei. A o lo whapea na iai pea lo wanga le lei. Iwa awa lo wha lo mātou tua. O whapena mana maua i pē i mātou, e while mu, male oli al salotonga. O whapena o no mātou iai i pēa, i e nei whainga malanga i le tū maulo mātou atua. Mātou whaafetai i pēa lawa fio, e whaavavau le ali ie. Mātou whaafetai a lawa fio, o no lawa fio ngapa ia mātou whaitawina. Mau mātou malama ai lo mātou tamā. E ala lei lo pina ngalo e au ono mātou whaia. Ale musunga lo ngangapa ia tāpasa aina o mātou tangata taito atasi. Na ia whaapena o na saawai o mātou wala i lo whina ngalo. Whaftai mo le taulanga sa whaatino ina le lo walupele to atasi lungo sa taulu. Na ia mamama ngalo ai i mātou le ali ie i lo walofa. Mo lava ngale lei mātou whatu ese lo mātou tamā. A whai e iani o mātou se sei, mani o mātou leanga. A nianga sala fo i le ali ia lau whanau i le nei aso, lo mātou le whaamauni. A mātou au nanga le ali ie, wa le tala whianga iai. I mea wa mātou whaia le ali, wa tinga ai nisi o se o mātou watunu. Ia lofa lo mātou watua, whaamangalo au nanga Samoa i le nei aso. E ala lea i le maliu lo mātou ali i o Yesu Keriso i lungo le sa tau. Na ia maangalo ai i mātou i o luma lo mātou tamā. Lofa lea li ia whaatase mai lawa fio ia i mātou. A whaapena ona mātou malo lo mātou atua mātou talo mātou tamā. Ia i pēr whamanuianga i lungo Samoa. Mai lava i ona taita i ona tangata nu o lau au whainga ruenga tutofi. I whata whaitaulanga i fia lo nu no manu. A wase manuia lau tele o Samoa mo na tangata le ali ie. Whamanuia na ia mātou whanau lo mātou atua. O lumana i manuia leo Samoa mo a tai au lo mātou tamā.
Ia whapena ona e anga li pia le ali ie. Whaatasi mai pia lo walofa i lunga ia i mātou no mātou tua. Ia whaatau mau pia ni mala. I whaalawe lawe whanā tua whapena whautua i mai lea si o mātou atu nuu. E ai fo iau whaamalo longa le ali ie. E ala li whaamai ese ese. O whapena ngai tono Samoa nei lo mātou tua. Wa la wa fio o fo mai sidi le mātou te sulu atu iai. E ala mai au whaamalo longa lo mātou tua. I tau la sea mai se alimo ta mai tai fo mai. Whapena ona malo lo wailau whanau. I whaamai ese lo mātou atua. Wai lau na mana o mia lau fisoani le nei tula. Ia whaatasi ai lau a fio. Whaapena ona mawai. Ia fisoani sili. Mai lava I lau a fio lo mātou tamā. Ia tau fo i lo aio whare pui pui tamā matina usam tua pāwhini. Ia o ngā whasalanga whare malo i o lātou fulitua mai ai le leanga. Te pataula e o lātou mata le ali ie. O lo o iai pēa lau a fio. O lo whaapena o nā lofa lea I a te I lātou. O le talo lea lau whanau lo mātou atua. Te taimu mō mātou whaian mālo longa lea li ie. Whaafuina I mātou li afu lau tele. O lo alofa ma lo wanga le lei. Na ia whaapena o no mātou toi ala whaia I le asfau atai au. A atu maulawa le vi inga I lau a fio. Nei maso umalava I le au noa. Ono Yesu o mātou wole mbala au atuai. Amin.
Ia, manatu le ua whaafonga mau lo tātou atunu. No whawhale fo i ai whinangalo, ia le whiau tau moli o le nea Afiafi. Ia, pei o na tāpena i le sunga le awa sosoang. Ia, le sunga ia i wana tui. Ia, ma le ka le sia e whakasa i sa tele. Ia, moli le nganga whaafitai lau sunga le tofi e tusa e fo i o le mana vanga whale nganga. Ia, mo le nea Afiafi, tau ia na ia lo whangia le tua e fo ai pēle mau tele. Ia, wale langolongo sua e pēle whiau ma le ngā luenga le tua. Ia, ai toi whamalo lava le malo le tuno. Ne foi vaenga le Afiafi manatu na ua toi titi taunu ul fale. Ia, i la tau foi o na o le anga i se atu mai no fuanga sa whapeo na ngā lue ai. Ia, malo le ono sai, malo foi le whapale pale. Ia, whataoranga e lenga whaika kala o le asol nei o tātou alofaanga. Ia. Ia, ua, ia tātou whatalanoanga. Lela ako pe aku ngai lo whaanga ia whataua taunu mai. Ia. Ia, atonu e hoi o lenga le makua maka i kako pokalange Afiafi. Ia, e o akul vai aso fo, o seki kako. Ia. Ia, mo tātou vaenga o nora pe nei ale le ma le whanga le mafuta mo le tātou pokalame. Whaamalo mai lau sunga le au au. Ia, mo le upu o le fola e tō matau ai, le nea Afiafi. Ia, whaamalo fo e au whai pesa mawi inga matango fio le atuai. Ia, maala lo whaatino mai, ia le soifu au auna. Alo whatele i si no unu pele o sale sa tele. Alo whamai ia nora pe na ia le malifanga. Ia i lau sunga le tofi, ia whapel tātou e kāle sia mala tele tātou nuu. I sale sa tele pi kei whaatupu nuu. Ia olo mafuta mal tātou porkalame. Si umo leli, soifu manuia lua sunga, na ia so vi ia leli i mea uma. Ia lo whaanga mai New Zealand, Plenem. Ia whatoa maa ngawa fo inga luenga. Ia whaatai tu malo ngā lue siu. Ia ol tātou porkalame whtau i le mo utou ia whatoa maa nawa. Malo ngā lue ne aso manatu sasaonga le mu. Le whenga ia i whiau mga luenga. O le nei aso. Ia le oto e fo i maota malawa. Ia wafo ia tāpenanga o le Afiafi. Ia se i tautua nā ane a whapea leo e ngā misika ko loku le sa ea lue whaisau wha malo sino ia e whai alau o lotu whati. Ia. Whai alau o lotu ia e peo na masani ai o lino manua o lo mafuta mal tātou porkalame. Wha malo mo porkalame lua sa se e lua. Ia o lo mata mai Westfield mall manukau au kilani New Zealand. God bless o le amana ia le kangaka le leila le lino manua fat. Wala fai fa akaunga. Ia, lo inga lai kongo shopping center pe ia. Lai kongo shopping center lai. Lai fai fa akaunga. Ma ia. Baila, ia mu ia oi lino. Ia ma keleng me nga ia. Ke ia le aisia. Ia malo ma futa mal tātou porkalame. Ia aftau I fon kako kam whangau I ngā le mōri manukau. Ia, whakalofa ku e o le. E live tātou porkalame Suluaulama. Ia, ma whai e whamalo lawan ngā lue. Ia. Ilne ia se te au mga luenga. Whatalofa fo I whamalo I au nanga ese. Me se yuta I le mautanga sengase mtou tua. Ia, o lo wha au peltu langa I peo na el COVID. Sa peo na el neva I tau. Ia, o le tua lalo masani el tātou porkalame I malo le atunu. Ia, o lau tali fonga lava, o lo pesi le fulu te mil nei. Ia, o le tali fonga tau singa o le vā. Ia, o le vaila au te tafie yo au. Ia, o tūlanga umana o lo whapeo na polo ina I pēi tātou e le mtanga luenga o le soifua malolo ina. Ia, I tautua nā. Ia, mo le saunga le mūma le soifua malolo ina o si o tātou tunu. O le whata sa whatalanga nei ale whalewhasara lauma le Komiti o New York. Ia. Wha malo al komiti, malo lava mo ngā luenga uma. Nei vai tau whai tāwhia ngai masu tātou tunu. Ia sa whai whatal noanga ia male sunga fo I le lifo mai o le soifo malo loina. Sunga ia tangaloa. Ia o lapta inga lava nei vai tau a whia ngai tātou mal fulu. Le ngata fo I le COVID. Ia. O le si vaenga sa whaapula le whatal noanga le sunga le lifo mai o le manawa tata e whaingofio na mawa inai whanau. Ia. Ia lapta inga ia whaapuna le vai. Langa le whaima makinu.
a palasi ki mo mafa ia ono afiel sua vai ia fa punal sua vai ia ele I tau mafaina ai fa kali fo vai ki mo se ki fa tali vai tim se fasi e fascosi mama ia e tu lungo le au mutol paelo ia ono fa tali le vai tim ia ona foi vai tim ia o lo le vatu loa faunga vatu pe ave to fa puna wa ta ua tu langa na ina ia mautinoa o lai le leima to le mol tau mafa le si vaenga le fautuanga lava masani e peo na matau longo maua lo ia unga ia no folo le fale pe lo vai foma ia vai foma ia failau siaki o le koviti vaenga mu fa pena ia ona malolo le fale ia e vao ia le pesio le fa mai o fulu e vai tau ia mau fo I le saunoanga le sunga le lifo mai ia tonu peto le to mau ia kaulo fo I tumtumunga le pesio fulu ia ona ifo fo le lalo le ia o le numero I la to lo afia al termine ia o lo pesi mai o pesi level fulu mai ia le au matutua ia se io nei fana e o fo lai fana ulait sila tu matua o se tulanga fo le ono vai il fo mai ave lo vai fo mai uane I fai ini tonga fitinga fo I tua ai le ave pe vai il fo mai ia ona mai fo le tala vai fa no fo file mu ai ia fa nau ia uni to fe ai pe o fo to la onga vai te loa ono mau mai se pepa mai ia o le pepa mai na ia luma ia pe to fo la mana ia fa pele wanga I fale ia se I fai le mulo sa fa to fa tete ia muli lava I fa sinonga la wala tele ia nei stau no sa ngale muli fale le ngate sa mo nei e ho nei pa anga le fa le mai ia to amana ba ia o le uso ia lino la wa su fa dan fa tau le io le shopping center ia fa pe wata pena ia nga I fale ia se to to na sa ngale mu ia o le fai mato uru timu lo na winga ma se la wala tele ia le foi o le ka ko ia le me foi le o le king tai sau le ngalu o va me lunga la wala ia I va nga tu la lata I le ngatai fale o tata utunu ia se tau sila foi va nga ia mo le sa nga le mu la tele o tata o la Afiafi ke le nga fai ele me foi le fata o le voli la Afiafi o ka fole wa ia pe fai le kiti le fa nau pe fai la kapi por la kapi fo e ava no lo le wala foi le ule sika vale fel wa ia kikilo polo tama ia ona I vala fa pena e ono tupu ia fa la vela ke ia va yaku ia wala tama fulta vale ia ona le maua le o se manatu le leipo la tulanga tona ia ia matutupu ai nei fa la vela ve ta tu tele fia va ai le fa manatu na ta tu por kala me fa pe le fele voli la tele o tele ia se sila ne nai va nga se vai foi ke wa saule polo so al ka vale pa kongi foi le ka vale se ia le fitau na me fa pena ia sa tau na fai le se sa we kal polo ku ia wa fala wal kel ele a nga na tu na ita vale wa no la ve ita vale pe fa saule polo ia la velta vale ia ona tinga ina le tele tu pe fai la ve ia pe a fiel so I fuol ta ngata la a velta vale pol passes ia a pal polo ia fai an to fa tau le ko mo fi yo le ko mo fi I fa lo polo ia nai lo le a fiangol ta vale ma va nga mo fa pena ia le ngata fo le ka ko polapi ia si lai fa pe la te la wol tele ia ngai va nga fa pena tau tua na ma o ia nei na o nei na le fautanga poto ma le fautanga tau I le tūlanga o ta o to sa nga le mu ne vai tau e nei no o lo fa la to vao ia se I tau tua na la to fa fo ina ta vale o le anga kau fa finga wa I me fu le fa me ia ku pel ka vale ia le wala al malo ia te le lo se manato fata o lo manato ia a wala al malo ala nga le kongu yo tau le ia nei va nga na ia si tau tua na ane ta to abita vale ke le ngi vai kau ka ma hu le ki nga fa le lo ku I ma ya le musik ko ka vale ia ta ilo ia o tulanga fa pena ia o ka ko felangolango ma ia fa pena
o le tātou awa le babao sinu ula e whai. Ia, o mea e tauna whai. Mea lava e tauna whai, ia e mese fo ia. Ia o tātou masani ai lava. Whai fo i tono o tātou nuu ma fioanga. Ia e whapena fo i ono tātou whamamalu i nisi fo ia fioanga. O lo whapea lava o na whainga, o whaia o na o le puipuinga. O le puipuinga, ia mo le saunga le mu o nuu ma fioanga. Nai vaenga ngā le taulonga le tātou Paul Kalame. Ia o tau wha umanga luenga le nea fiafi. A whapea lewa e whatoa e amata ia. Ma wha malo atu fo. Malo lava. Ele whaingo fia lau fia ngai ma le ngā luenga o le po. Ia we. E langa lau tala whaingo fia. Ia langa o le po e o le masani o le tino. Ia o le po e malo lo ai. Ia. Ia le fōlinga mai o le malo lo le te me taun malo lo le tino. Ala e ala i te ngalue. Me se i la tau e. A talo o le wha malo ia i la tau o le au leo po. I le whaingo fia tau ngā luenga. Ia si la nei vaenga ia mō lau saunga le mu. Ia o whaatino fu ngā luenga. Aua le ka whao kou hui ka whao wale le po fua. Tele tala i o kamala e leo po. Ia. Lana lewa i me tupu vaenga whapena. Ia. Ia si lai folau sunga le po. Ke vai a kulo e whale kongo mea vili lo mal. Iwa kaskas. Mana ia. O nei vatastasi ia. Iwa tastasi ia. Mau wale fiso swani. O aku makamanga. Avisa oale waenga ngai oe. Ua lau mōli fo. Mako i masau fiu e ola se malama. Ioi. Whale angoa ia i nei vaenga na e tautua nā. Ia nei vaenga le molsaunga le mua o tātou tunu. I whi au mga luenga le ngata le whae wino le nei aso. Ia o le auso fo. Ia le whatoa matai. Whi au mga luenga le nei fiafi. O le si ngā luenga mana. Ia male tā ua toi ngā te min nei. Le uta pena. La la sa uni o e whainga luenga. O le kilingi. Tia le ua mana vale o whainga luenga. Ia le la o aku le au kilingi e whaile lato ngā luenga. O le whaamama. Ia o tūlanga umalawa i tono ofisa. Ia pe on masani ai. Ia wāna ngā luenga e whaifo ia ia so uma. A so ngā fua fo ia i le sto nai. Ia o ngā luenga fo i le e sel tā ua. Ia e le ngata mo i tātou Samoa. Ia e whapena fo i New Zealand mau stadia. Ia i lato o lo whatino ina fo i le ngā luenga. Ia malo le ono sai. Malo fo i le ngā lulue. Malo mana ia whamana tō whana. Ia o le ale kukol nea fiafi. Ia. Ia o le whamana tō masani. Tamalanu mea mata e mana ia. Ia a whai o le eleni. Ia o le mea mata o le ka pisi. Ia luaku e malang mo mua o le ka mako. Ia o nei mea fo ia o le sa tuto e au tafon fale. Lea lau a maka o sele mai. Ngai a kele. Ia nei vaenga na. Ia e wha kele i kongo le kamafukanga le fiafi. Ia ina ia maua le soifua malolo ina. Ke la ngonga le nei vai tau. O le o lua o lau whamalo stino ma lau tau sami. So soani e te atu i tātou whamai o loa awhia i tātou. Ioi. Nei vai tau. Ia wae i le lei ale maua le mai ia whaarongkula e malosi. Ia. Whai ale o whinaunga la tau ia la e te mawhanawhana oe. Ia e tau tuana o le ale kuka o la fiafi ia. Malilia fo i lau whai ngā ruenga o le ale meu maua e mākou i kua e. Whakali mai e o kou. Ia malilia fo i kai awa enga. Ia ku ule ku pe lau vaenga la ka penga le kuka. Ia e usu mai e whaakingo ngā ruenga. Whaatino ngā ruenga. Ia wale lau tau nu watu la fiafi. Ia laua mana ia kuka lau vela mai. Ai vaenga whapena. Ia ale ua tono fo i waftau i le si mai loan me tau sa mita mama tina. Ia, sa ole leia. Ile nea fiafi mo le tāpenanga. O le a whai statou whawhiawhianga. Ma e statou whawhiawhianga pupu. Ia ona toi fo i mai lea e whawau tātou por kalame le Suluaulama. Come on,
Martina yo le leí una buena capelana para el mol de Babesai de Cielo por tu para ir me a los para malo malo tal ya por parte de los fa por suma ya Napoleón de Peter Pan casi al peso de tu Samoa la ave de la Romani ya todo sin fama de Hollywood se le al sabi le ni ni whisper yo fue no fatu ina de video que na vai o America Samoa. Kita lepas Napoleon. Alors, saya pena. Saya selalu. Jadi kau lesani, jadi boila aku lewat, jadi manu jadi lagi, jadi jadi apa tak. I see, I go out there, all out Samoa, mate vaya la tutua, que te go a reino, que la cama sanidad.
Fiafi mui malo ke mai patpati. Pai tātou po kalame, nea fiafi a whapeto a mai ia. Ma wha malo, ma wha atalo whaatu ni vai ngole fiafi. I tātou po kalame o le Suluaulama nei wha fiafianga. Ia wha anofo le muai fo ia le wha sausau le nea fiafi. Ia e o le wha solonga le tātou po kalame mo le nei po. Ia o le tau le itu lai fitu, o le tātou Samoa taulonglongo pe o masani ai. Afa le itu lai fitu, talai vai whanua i le ala ata fitu. Tātou whainga pāanga ma le Television Pasifika i Australia. Ia ona awhalole o le wali. O i lei wa mala whalwal. E umarole news 7 news o tātou prokalame le sisi ngā fua. Nei whaafefianga watu whaatasi. Ia ele ngata o le tausanga le nei. Ia whaafefianga nei whaafefianga walewa. A watoe maua le tātou ala ata nei whaafefianga. Ia mōlo sila fia wha manatu ai pēr le wha wau o le wha ilunga ina o le wha manatu ina o le tausanga si tātou tunu. A whare wanu, ia o le tātou por kalame oie, kau sei, kau me sore pule. A whare wanu le tātou por kalame sore pule. Sore pule. Sore whata samai le sungai tapuala. Ia mo tātou por kalame masani sore pule pe masani ai. Ia a lava le teni le umol tātou soal pule. Ia ona e foi ona whaafia ngai whaumai tātou ko kalame si Singapore. Ia male se ata tifanga foi o tātou naina la walata. Ia aware whaamoi mo le nefia. Mo le lau mai wanga. Ia male au nanga tātou whakasa TV o le televisia lo aiwa. Ia whai ona whatoa e mapu mai mauta malawa le nevanga le Afiafi. Ia watu le whamalo, malo le ona sai. Ia malo fol malanga manuia pe afai ona whatoa e taunu atu I whanua. Mai whiau mga luenga sa whapeo na whitai tunga iai. Ia ile nei aso mai lava ila matanga o le aso le tai au. Ia seipa ia le nei vaenga o le Afiafi. Manatu o le tātou se atu le tātou potu au tu. Ia monisi o whaalinga e me se foi o whasilanga. Ia ua foi le nofisila fia ma malu o le tātou o tunu. Whasilanga mai le matanga luenga o ngā luenga whilawa inga mātina e te tele. Fontanga Komiti Faamisionare al Ministero ngā luenga. Whilawa inga mātina e tele, komiti o ngā luenga, komiti o Suavai mau polu. Whamalmole I lātou uma o le ata ua Suavai lalo. O le au suia le fontanga komiti o ngā luenga ma le komiti o Suavai o polu. I le aso wharaile, luas fumalua iulai, lua olo lua, se fulu I le taeao I le portofono al matanga luenga o ngā luenga. Whilawa inga mātina e tele, fo ngā whalewha I le tate. Komiti o ngā luenga mau polu. Tasi, ofisi nei, lua, tia whele ai tongi ai lua, tolu, tongi atu avela, wha, Randolph Schuster, 5, taupau Mikaele Iosefo, 6, maumolipo Tawhiti, 7, tovale Steve Williams, 8, vi inga lai moa, Iva, le toa nofo, 10, soi lalovi, 10 matasi, saua fatu, fatau waa, 10 anga se ata no foali, 10 fiu a naua, 10 ta titi tifi, 10 sa la Elisara, 10 ta lea ta le fili, 10 to va avata usili feata, 10 fale ali limika, 10 iva va mu Brown, malua 10 vi tale Peterson. Komiti Suavai mo polu, tasi la saloti malolonga tuu, lua, kirisi masi maiava, tolu, tiu malu tolonga taua, fa, shaka sa alesa, 5, sol futi fauli, 6, lau pei lua, 7, to aina o tu mua a laivaa, 8, to ono nang lam, Iva, to aloina te ofilo, 10, au tilo Henry, 10 matasi, 7 iu, 10 anga se ata koroseta, 10 vao le tupo, 10 unumu sootanga, 10 amitua na iweta, 10 farani fau olo, 10 alofipo si osiki, 10 fuai manu o manu, 10 iva tupai kirisi masi a fitu, male lua 10 se iuli tilo. Famol mole, tau au mai au tu stupe, ITs, mole fai au tau alauni. Mo nisi famtalanga, e fia malama atili ai, famol mole, fafso tai mai, mule ang tele Paulino Pania,
po Chekuling do Valley i le telefoni 280 ma le whalaolo lava sa inia lau mati a manu ringo pusao minista langolango mta ngaluenga o ngaluenga whilawa inga mati nai te tele. Registrations for the 60th Independence Competitions 2022. The public is hereby advised that the registrations for the 60th Independence celebrations are now open for the below-mentioned competitions and stalls. Competitions and stalls, Siva Maululu Sasa Fataupati, registration fee 300 tala. String band competition, registration fee 100 tala. Samoa traditional and fun games, registration fee 100 tala. Food and handicraft stores, registration fee 300 tala. Variety show and faletu, registration fee free. For more information, please contact Fanaya Natu Taulealo on 63510 or Fiso Jennifer Key 63222. Registration will be on a first-come, first-served basis. Registrations close on Friday, 22nd July 2022. Restalei no tauwanga mo le whaamanatui no leono se fulu tausanga o le tutotasi lua afe lua. Ma le whaalo lava e whaelo atuai el komite o tāpenanga ua tatala nei le restalei na mai o i la tau e fia awai i tauwanga o le anta ui lalo mo le whaamanatui na o leono se fulu tausanga o lo tātou tutotasi i le masina o se te malua afe lua. O le official mtanga luengo le pāremia ma le kāpeneta i le fonga whale whaa o le maota o le maloi matangi la lua e restala mai ai e tāpuria restala uma i le asofareile lua se fulma le lua iulai lua afe lua i le wha i le Afiafi. Tauwanga, siva maul ulu sa whataupati restala tolu se lauta la. Tauwanga wha ili Samoa string band restala tasi se lauta la. Talonga whalenga nuu restala tasi se lauta la. Fale ainga ma fale mo me taulima, restala tolu se lauta la. Fa fifianga su i filoi, variety show, ele se tongi. Mo nise fa mtalanga fa so ta mai fanaya natu tauli alo, ono tolima tasi o, po ofiso Jennifer Key ono tolu lua, o le a ave lava le fa mo mua i elan tau e mo mua na restala mai. Ma le fa lo lava, komito ta penanga le tuto tasi, lua afe lua. Sila silanga malimtanga luenga o ngā luenga whilawa inga mati nai te tele. Fontanga komiti whawhautua al minista o ngā luenga. Whilawa inga mati nai te tele, komiti o ngā luenga, komiti o sua vai mau polu. Whamalmole la tau uma o le ata ua sua whailalo. O le au suia le fontanga komiti o ngā luenga mal komiti o sua vai o polu. Ile aso wharaile luas fumalua iulai lua olo lua se fulu i le taeao i le portofono al mtanga luenga o ngā luenga whilawa inga mati nai te tele fo ngā whalewha i le tate. Komite o ngā luenga mau polu. Tasi, ofisi nei, lua, tia while ai tongi ai lua, tolu, tongi atu avela, wha, Randolph Schuster, 5, taupau Mikaele Iosefo, 1, Maumolipo Tawhiti, 7, Tovale Steve Williams, 8, Vi inga lai moa, iwa le toa nofo, se fulu, soi lalovi, se fulu matasi, saua fatu, fatau waa, se fulu malua, anga se ata nofo alii, se fulu maltolu, fiu a naua, se fulu malfa, ta titi tifi, se fulu malima, sa laa Elisara, se fulu maleono, ta lea, ta le fili, se fulu malfitu, to waa vata usili feata, se fulu malvalu, fale alili mika, se fulu maleiva, va mu Brown, malua sefulu Vitale Peterson. Komite soa vai mo polu, tasi, la saloti malolonga tuu, lua, kirisi masi maiava, tolu, tiu malu tolonga taua, fa, shaka sa alesa, 5, solo futi fauli, 1, lau pei lua, 7, to aina o tu mua a laivaa, valu, to ono nang lam, iwa, tualo ina Teofilo, sefulu, au tilo Henry, sefumatasi, seve iu, sefumalua, anga seata koroseta, sefumatolu, vao le tupo, sefumalfa, unumu so tanga, sefumalima, amitua nai weta,
se fulu ma le ono farani fauolo se fulu ma le fitu alofi po si o siki se fulu ma le valu fuai manu o manu se fulu ma le iva tupai kirisimasi a fitu ma le lua se fulu se iuli tilu famol mole tau au mai au tu stupe ma IDs mo le fai au to alauni mo nisi famtalanga e fia malama atili ai famol mole fafso tai mai mule ang tele Paulino Pania po checkuling no vali ile telefoni lua tasiono tasi mal falo lava sainia lau matia manu ringo pusao minsta lango mtanga ngalwenga flawa inga mati night tele. Registrations for the 60th Independence Competitions 2022. The public is hereby advised that the registrations for the 60th Independence celebrations are now open for the below mentioned competitions and stalls. Competitions and stalls, Siva Maululu Sasa Fataupati, registration fee 300 tala. String band competition, registration fee 100 tala. Samoa traditional and fun games, registration fee 100 tala. Food and handicraft stores, registration fee 300 tala. Variety show and faletu, registration fee free. For more information, please contact Fanaya Natu Taulealo on 63510 or Fiso Jennifer Key 63222. Registration will be on a first-come, first-served basis. Registrations close on Friday, 22nd July 2022. Restalei no tauanga mo le whaamanatui no le ono se fulu tausanga o le tutotasi lua afe lua. Ma le whalo lava e whailo atuai el komite o tāpenanga ua tatala nei le restalei na mai o i la tau e fia awai i tauvanga o le anta ui lalo mo le whaamanatui na o le ono se fulu tausanga o lo tātou tutotasi i le masina o se te malua afe lua. O le ofisa mtanga luengo le pāremia ma le kāpeneta i le fonga whale whaa o le maota o le maloi matangi la lua e restala mai ai e tāpuria restala uma i le asofareile lua se fulma le lua iulai lua afe lua i le wha i le Afiafi. Tauvanga, siva maul ulu sa whataupati restala tolu se lautala. Tauvanga wha ili Samoa string band restala tasi se lautala. Talonga wha lenga nuu restala tasi se lautala. Fale ainga ma fale mo me taulima, restala tolu se lautala. Fa fifianga su ife filoi, variety show, ele se tongi. Mo nise fa mtalanga fa so tai mai fanaya natu tauli alo, ono tolima tasi o, po fiso Jennifer Key ono tolu lua, o le ave lava le fa mo mua i elan tau e mo mua na restala mai. Ma le fa lo lava, komito tāpenanga le tuto tasi, lua afe lua. Ya, tau e foi mai tātou por kalame nai whasisilanga nā ma whasalanga whalau i tele ia mo le si la fia le tātou utunu o tau no mai tātou por kalame le Suluaulama le nei vaenga le Afiafi ia aua tātou tu vai foi le si ui o tātou por kalame le nei Afiafi toi whaleo le ngā whaaftai tele tātou langolango au tū tanga luenga o Alamanuia Maleipa o le tātou whaleo loa le SOS ia whaapea le papa instant koko Samoa lango ino le tātou por kalame i Afiafi te tasi ia whamalo fo ile mai mo mai tātou por kalame as whale ile mo i ala kako whasisila kako alofa ia tapena mai o anga i das whaile ia tātou mafuta ai ia wale tātou por kalame Suluaulama manuia tele whasausaunga le Afiafi Samoa tātou malolo male tua pe a whata o to whanga ia whasili su tātou malo si wafo i whi au le asafo o lo whatele mai ia manuia tele lau whasausaunga. Ia, taulunga la tātou Suluaulama le nevanga le Afiafi, moli lava le nganga whaftai, ia le tele ina fo i o mātangata i maota malawa, o le afo i sa mātou ngangana o pāo papa i lau whafonga le ne Afiafi, ia malua vei whale lau whingalo i matua i nā, ia e māngalo e fo i so mātou whale tonu. Tātou toi whailoai le Afiafi a tai au, taimi māsani, manu ia tele whainga malo longa o le tātou o tunu o le ne Afiafi, tō whāsoi fua.